Hagajing lakai Indian Premier League haprenga Gujarat Titan Persha ika KKR. Haba pai shagana ke cing lakai ka Gujarat Titan kala khor ga nam job hadin magalala ban pelim ika KKR dan live kundai runs. Hagana ke cing lakai ka Gujarat Titan kala tit nengkong bat kalala ban kamai hadu Spah kundai pupra runs bat hab live wicket na KR pe over. Kan ba ka KKR kalala ban kamai tang Spah san kundai runs bat hab pra wicket na KR pe over. Barhaga nagi cing lakai Shubman Gill ulala ban kamai hadu kandai peuron smarway. Baleng bang nagi cing job ka Gujarat Titan kala Kiew ka Kyrdan ka maningkong hakami ikan point. Haga cing lakai Super Cup haprenga FC Goa Persha ika Gokulam Kerala. Haga nagi cing lakai ka FC Goa kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim suk ika Gokulam Kerala dan Laila Nott. Barhaga nagi cing lakai Guarat Sina ulayo ban tap hat-trick. Hagajing lakai Women Champion League semi-final first leg haprenga Barcelona Persha eka Chelsea. Haba pai shagna ke cing lakai ki thei lakai jungka Barcelona kila khor ka nam job hadin magilala ban pelim suk ya ki thei lakai jungka Chelsea da sau lakawai. Badhaga ke cing lakai ka Pina klayo ban tap argol naga banta ka Barcelona. Hagajing lakai La Liga haprenga Girona Persha eka Real Betis. Haga ke cing lakai ka Real Betis kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Girona dan Laila kawai. Baleng bagan dengan nam rem ke Girona kadang don jingma bansha penihar Kyrdan La Liga. Hagajing lakai Premier League hapreng ka Tottenham Persha ika Nottingham Forest. Haba pai shak ke cing lakai ka Nottingham Forest kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Tottenham da ar lakawai. Ya gini ki argol jung ka Nottingham Forest layo ban tap nengkong haga minit ka basan lengbau Anderson badu wood ulayo ban tap ya ka gol ka ba ar haga minit ka bakhan riu. Baleng bagar ke jing job ka Nottingham Forest kala Kiew ka Kyrdan ka balai hakami ya point.